خن برمس خينيا خطا سديت فاواه هجابات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كيا كقالي وقاري خن برمس خينيا خطا سديت فا برمسا رسالة الهجاب يخان واه هجابات. أكما برمس خينيا خدبر خيست واحد وجلالات الرين dubartoonni saabaadhaa aadaadhaaf waa'ee uffannaa hijaabaa aadaa godhatanii qabaachuun isaanii akka lama laalama jennee turre san keessaa tokko kutaa dabarte keessa wajjin laalle isaan jala deemuun aadaa isaan qaban sana aadaa godhatanii aadeeffatanii isaan wajjin asii ta'anii isaan hordofuun akka isaan wajjin nama milkeessituu fi isaanitti akka nama dhaqqabsiiftu wajjin laallee turre ummata gaggaarii sanitti dubartoonni saabaa ummata keenyarra gaggaariiti haalaanis dalagaanis waa hundaanuu naamusay fi adaba hayaa waa hundaanuu nu caalanii ummata arkamanidha. Ummata dhiirtii isaanii harka namarran kaayyanneedha. Ummata dhiirtii isaanii ijaan nama millanneedha. Ummata ifiifis ijaan dhiiran daawwanneedha. Ummata ifiifis ijaan haraam hin laalleedha. Dubartoonni saabaadha qaama isaanii hin mul'isan sattaratanii deeman. Ummanni saabaadha kadhiiraatis dubartii ijaan ol godhatanii hin daawwatan. Ummata akkasii ta'uu wajjii yoo hijaaban qabaanne manaa gad hin bahan. Keenya kaarraa kayoo karabbee namni isaan daawwatu kayfiifuu ijaan gad hin teenye kanama daawwatu akkamitti hijaaba dhiisee karaa deema waan juutu akka yaachiftuudha. Waliin laallee turre kana inshaallahu ta'ala namni isaanin jala deemuu dhiisee eega qaceelloon dirree baatee booda garagalee akka ibidda seenuus waliifnee jirra. Ummata kana jala deemuun ammoo jannata nama neeyti isaan jalaa maquun ibidda nama neeyti waan juus garree jirra. Lammaffaa wajjin laallaa akka lama laallee san keessaa lammaffaan أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما عالما وفق علما وفقها عائشة نمني حديث خنا نوفديس وصود برتوتا الراخ نوان إسان التجرى نرقما ربي أركي مسجد رقو تنديسو ويتكم دبرتي بني إسرائيل دوركا عائشة تكنا جيغا بدو عبد الله بن مسعود سكسما جاني ترن عبد الله بن مسعود نما أكان علمي قبود نما أكان فقهي قبود نما أكان دين كيستي خطارات آيو عائشة نما دير ولي قبه قرائسا تريدا نما صحابة ولي قبه دين برسيسا تريدا سلوسا حديثا اسيتو نوفن بسي ديمه نما كسي تاو لساني آيو عائشة نكس جتشون عبد الله بن مسعود جري علمي أكان قبن كون خنيتشون ساني ونخن هجاب دربني ديمون دوا أكار دبرتين إسلاما ديم تخنت ديمون دوركا همتو أكتاتي نما غرسيسا خناي چرغان برا خبر بادن تقولين انجرو خنوغ ياداجا جري خمتان ساني دليلا عائشة متان سي دليلا عبد الله بن مسعود متان سا دليلا وان برا تكتت تغافة انجرو جا ونصحا لعباد الله أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جري خنجرا أكان دين كيستي فتن أمان ساني هونغن قبنيد أكسما قبروت الربي دي بنسي آياتو خيستي ورا هونغن قبنيد دو إسان كاناتو نوفا دي سمال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وسو إرقما ربي وانو تقر خنا دورتوتا راخار كتاتي مسجد رقو دورتوتني دوركا هجن سبحان الله وهذا في زمان القرون المفضلة خن زبن صحابون لبون جران كيستي بيخا إرقما ربي دو ملي يرو إسان كنا جانتنا صحابو تاجر صحابون چالو قرنيت چالو امتات إر ربي صداتو امتات امتا كان حديثا قرآن جل ديم إسان امانو حديثا في قرآن لفر ديم ويچوني امتا دن دينيود امتا سن كيستي حجاب دربني ديمون اركمتين ديل الله فسون اركمتين عبد الله بن مسعودي في عائشان وسير قمار ربي جراتي وانو تقرتن اركين dubartoota masjiida dhaquun dhoorkaa hajanii dubbatan jechuudha. Yaa boqa zamana isaanii keeysoonni kanaa turte zabana keenya keeysatto subhaanallah. في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال أما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصن ترين ارقما ربي الدنيا راديمنا نصو صحابون نجرني حالي جيرمي إلى حد يقتدي منعهن من المساجد حنقا سلار كيرقما مسجدني دورك جامع آدم تكتي دورتوني دان دي قال لك سندوبون فكيف بزماننا هذا بعد زمني خين يقوم فان وان دبتا مالك وبعد 13 قرنا الرقرني خدا أفر يوخان جارا خدا أفر فاقه يسجرا
jaarraa kudha afuraffaa keessa teenye zabanni keenya kun maal fakkaata waan juu tilmaamuun naman dhibu duboon ka zabana san keessa wanni kana argamtee jechi kun isaan afaanii bahe osoo arra jiraattee Aishaan yeroo teenya tana agarte osoo arra jiraatee Abdallaa ibn Mas'uud yeroo teenya tana arke famaaza qaalu yaa turaa mee maal jaan jarrisan arra jaarraa kudha afuraffaa keessa jirra zabana isaanii sanirraa as lakkaawwanne osoo arra akkanan nu arkanii jarrisan maal jaallaa tawaanjuu tilmaamuun naman dhibdu duboon وقد اتسع الأمر أران تنامر بلتين وقل الحياء قام في لافتين تقاتين ودعوف الدين دين لافتين في قلوب كثير من الناس قلبي نمهدو خيستين أمري في ناي والنجان أجج ربي قدو في وان الرارور كرافقاتشون قوتو ما قودو تو دربمتين زبنا نمني فاشنا هردفو زبنا نمني ارقما ربي تيرتشو ليسين فرنجي تيرتو زبنا dubartiin saabaa hordofuu dhiiftee dubartii faranjii hordoftu zabana akkasii keessa jirra namni hidhi waa dibatu wanni hidhi dibatuuf nama agarsiifachuuf ta ija nyaaraa addattee deemtu wanni addattee deemtuuf nama agarsiifachuuf ta ija kuullattee deemtu nama agarsiifachuuf ta qalama adda addaatii fi akkasuma wantoota adda addaa fuula dibattee diimeessitee deemtu nama agarsiifachuuf abbaa mana siitiif bareedu osoo hin taane nama alaatti bareeddeef qajeelchisuuf subhaanallah waan akkanaa zabana akkanaa keessa jirra zabana kana keessatti osoo Aishaan nu garte maal jetti zabana isaanii wanni dibatan hin jirtu bar zabana isaanii nyaara haddachuun hin jirtu dhorkaadha zabana isaanii nyaara gubbaa waan gurraattii waan biraa dibuun nyaara akka cirriif godhuun afaan akka qeerransa dhiiga dhugeettiif diimeessanii deemuun wanti kan akkanaa kun hundi hin jiru bargaafa isaan akkas jaan arra ammoo zabana keenya keessatti kan fitinaan baay'attee hijaabni darbamee namni afaanii fi fuula waa dibatee harkaa fi miila waa naqatee subhaanallah waan biraa fakkaatee kadeemu osoo zabana kana jiraatanii maal nuun ja'a waan juu madaaluun namatti hin ulfaattu duboo وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه مهذور فهو مهذور عائشة في عبد الله بن مسعود دبرتو ديرو سنير والنسان جبن وسو إجابا موفتني akkas laa uffatamuu qabutti uffachuu dhabuu isaaniiti wanti isaan balfanii balaaleyfatanii irraa dubbatanii sooma shari'aan dhoorkamteedha wanni shari'aan dhoorkamtee afaan nama gaariitii gaafa gabbaatu dhoorkaa ta'uma isiin nama agarsiifti dubartiin hijaaba akka rabbiin jeeniyyoon uffanne akka nabiin jeeniyyoon uffanne rakkisaadha jechuu ragaan afuraffaa hijaabni dirqama ta'uu irratti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaala man jarra thawbahu khuyalaa lam yanzurillaahu ilayhi yawma alqiyaamah namni huccuu isaa hoomee gad dabarsee dhiiratee lafarra shorreessu rabbiin guyyaa qiyaamaa ija rahmataatiin isa laalu jechuu jira ergamaa keenya akkana jee hoggaa kana ummi salamaan jetteen fakkeeyfa yasna'u nisaa'u bizuyuulihinna yaa ergamaa rabbii nutoo saddeeta lafarra harkifna akkam goonaa ettee gaafatte hoggaa kana ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam yurkiinahu shibran qaalat izan xiqqisho taakku takka lafarraa ol kaaftan jeen ergamaan yaa ergamaa rabbii eega akkas goone tan kashifu agdaamuhunna hirpaatuun nurraa banama yookaan hirpii dubartootaa ni mul'ata yoo lafarraa taakku takka ol kaasanii kam goona jennaan maal jeen ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam yurkiina ziraa'an taakku takka dhundhuma tokko lafarraa shorreeysanii je dhundhuma tokko lafarraa shorreeysanii je walaa yazidna alayhi ichirra waan biraa hin dabalin siigaltee dubbiin amma lafarraa haa shorroytu dubartiin islaamaa uffata gaafa uffattu miilarraa ol saaqattee deemuu osoo hin taane hirpii isii dhokachuu qaba hirpa isii duuba lafaa xaawaa deemuu qabdi uffanni isiin uffattu uffata ol siisitee miila isii nama agarsiisaa deemuun subhaanallah rabbumaan raamatan waa godhu duboon ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة هرب دبرتي سترون درقمته تو حديث خنا خيسن نما غل حديث خنا راوني نما غلو هرب دبرتي دويسون درقمته دا وانه امر معلوم عند نساء الصحابه خن اجج بكم على دبرتو صحابه برتين هرب ثاني دويفتن جچودا رضي الله عنهم ربي سان رها جالتهم والقدم اقل فتنه من الوجه هي هرب دويفچون درقم ايغتاته هرب موفولات الرفتنا قبل هرب موفولات فتنة الرقبة فولات الرقبة أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب هربي شنچا في فول الرفتنان ساتيكو قبوتودا شكي تكاملت فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وان تكو تك سترد داجي ربين قبتلاتشون تسنيوري قبلاتشون
waan xiqqoo takka rabbiin gaafa sattaradhaa jee qubatti laatu tasanii olii qubalaachuu irraa namaa gala. وما هو أولى منه بالحكم وحكمه وحكمة الشرع akkasumatti waan isaa oliitti yookaan waan hirphaa oliitti hukumii godhuutu asirraa nama mul'ata. Rabbiin gaafa hirpha dubartiin haadhoo ifattuu jiru ergamaan hirphii haadhoo hatuu gaafa jiru wanni kanarraa namaa galu wanti hirphaa olii hirpha caalaa dhokachuudha qabdi waan juutuun namaa gala. Wahikmatu shari'i hikmaan shari'aan islaamaa hirpha dhoofadhaa jetteef hikmaan shari'aadha ta'aba an yajiba satru maa huwa aqallu fitnatan wa yurakhisu fi kashfi maa huwa aazamu minhu fitna. Amantiin islaamaa hikmaan amantii islaamaa ni diddi maal diddi bakka silaa fitnaan isiidhaa xiqqoo sattarachuu dirqama gootee bakka fitnaan irra guddoodhaa banachuu yookaan bakka fitnaan si irra guddoodhaa laaffisuu amantiin islaamaa ni didde. Gaafa waan xiqqoo nama agarsiiftee wanni kun dhokachuu qaba jettu waan sanii olii akkaan dhokachuu qaba jechuudhatti nama ajajaa jirti. Waan xiqqoo dhoofadhaa yookaan sattaradhaa namaan jettee guddoo hin sattaratin hadiisaa jechuun amantii islaamaa keessatti hin jirtu. فإن هذا من التناقض خيو خجرات تاد ديغ من سامنتي إسلاما خيستي والدب أوما التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه أمنتي إسلاما خيستي ديغ من ساجرا حكمة ربي تشريعاتنا خيستي لفنوخاي والدي ديوان جورا نمكجل تشريع ربي والنديدو والجبيستي ملي والانفال ليستو والمركنيستي ملي خناف